U senci zaborava. Autor Bepina Pinčić. Da li je očekivala mnogo kada je pomislila da se sve može zaboraviti i krenuti ispočetka? Mlada i vredna Mendi radila je i sama sebe školovala. Od samog detinjstva je težila za boljim i lakšim životom. I tako, kada se preselila u Washington i saznala da je posao čeka u jednoj od najpoznatijih klinika, mislila je da joj napokon može svanuti. Ali jedan sasvim nepredviđen događaj menja iz korena putanju njenog života, sasvim na drugu stranu u kojoj treba samo da slegne ramenima i prihvati ono što joj se pruža kao na nekom predodređenom planu kojim ona nije nameravala da krene.